HITO Sahsniang area mynta ke arpoh tarik Jymmang hajar arpoh hapoh ke jingialam presiden Overfive Biam kala leit ban bu jingujor ke office trei executive engineer ke PWD Shangpung subdivision halor ke jingorpait bat jingtrei torti ki shna ke jingkieng ke pyniasoh ke shnong Umsalait bat ke Iooksi. Seng kala dawa bat jingmut ki bor badai khmih ban numpat shah ki kali he ban iaid lyngba ke jingkieng kenang ban leit na ki jingja ki Looksi. Seng kala kenturu ke tenat PWD ban shim kia ke jingujor bat ban pendep keluar ke tei ke jingmaramot ke jingkieng. Tak. Ikam gasing HITO Sahsniang Integrated Territories Organization. Wan ini wan ikam gasing wan lai inspect ini ke jingkieng naga jingmut pai ba wato krak ni ke kero bat jingkieng hap ko ke jingma dei benta shnong wa ang hap ko benta dari lai wan tiga ada di jingkieng hilang bo jingorpait laliang ke office laliang ke sorgar pat nya ko ya kan ni jingkieng ko ya kan ni ini hap ke jingkieng wa man ko kali kero bo ko I ke jingma khamtam bigari wa khamtam kiri ha tam ko ke jingma lesba par ini laga seng HITO Sahsniang Integrated Territory Organization Sahsniang area ini dilibo untuk komplain cha executive engineer PWD Shangpung subdivision Shangpung libo gini komplain halor kata ke jingkieng hamsar pyniasoh Umsalait waga Iooksi mereka tu penro da krak ko ikerpat di office jingkieng ko ikini kam wa khang khamtam ki kari he wa haba ke jingma untuk da ai krak ko mon jingkieng lipat nya khamtam nei benta kini kecing konkret katkam kecing ini kesini liwan kam keseng wan lipat I tu ga jingkieng chami wato kecing le tangdap itu kontrak le torti em biang ke tu ga kenro rai I laliang keseng HITO Sahsniang area ikat pari I office jingkieng ko ini kam plus